Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu gikungahaye ku mutungo kamere, chongeye gusubira mu bihe by'umutekano muke. Umutwe witwaje intwaro wa M23, wongeye kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo, ubangamia amahoro yari amaze igihe gito agarutse. Ibitero bya vuba byabageje hafi ya Bukavu, umuji w'ingenzi uri ku nkengero z'ikiyaga cha Kivu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Uyu muji uzwiho ubucuruzi n'umuco ukomeye, ubu uri mu ihurizo. Abaturage bawo bafite ubwoba n'umutima uhagaze. Kugaruka kwa M23 si ikibazo gishya, ahubwo ni ikimenyetso cy'ibibazo byugarije Kongo kuva kera. Intambara yabo, benshi bemeza ko ishigikiwe n'u Rwanda, yakomeje gukaza umurego mu karere, ishobora gutuma haba intambara ikomeye. Umuryango mpuzamahanga wibuka amakuba intambara za Kongo za hahise, uhangayikishijwe n'ibibera muri Kongo. Ibitero bya M23 byataye abantu ibihumbi mu byabo, abaturage bahunga ingo zabo bashaka aho bahungira. Ikibazo cy'ubutabazi gikomeje kuyongera, imiryango itanga ubufasha ikomeje kugorwa no guha ubufasha abaturage bavuye mu byabo. Amavuriro yuzuye, amashuri yarafunzwe, ubukungu bwaho bwaragabanutse. Ibibera i Bukavu ni ikimenyetso cy'ingaruka zikomeye z'intambara ku baturage. Ni inkuru y'ubuzima bwasenyutse, imiryango yasenyutse n'ejo hazaza hatazwi. M23 ikomeje kwegera umuji, iherezo rya Bukavu riri mu kaga gakomeye. Rikaba ari ikimenyetso cy'intambara yo gushaka amahoro n'umutekano mu bugari bwa Afurika. Kugira ngo dusobanukirwe ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, tugomba kumenya amateka maremare y'intambara hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ibihugu byombi bihana imbibi, bimaze imyaka myinshi mu ntambara, urwikekwe n'ubushamirane. Impamvu y'ubushamirane hagati y'ibihugu byombi ishingiye kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, yagize ingaruka zikomeye mu karere. Jenoside yahitanye abatutsi n'abahutu b'abanyapolitiki, yatumye ibihumbi by'abanyarwanda bahungira mu burasirazuba bwa Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Mu mpunzi harimo abari bagize leta yakoze jenoside. Bashakishije ubuhungiro mu nkambi z'impunzi mu burasirazuba bwa Kongo, bakoresheje izo nkambi bategura ibitero mu Rwanda. U Rwanda rwari ruyobowe na FPR na Paul Kagame, rwabonye ko izo mpunzi zari ku mipaka yarwo, ari ikibazo gikomeye ku mutekano warwo. Kongo icyo gihe yayoborwaga na Mobutu Sese Seko, ntigeze ishaka cyangwa ngo ibashe kwambura intwaro izo nyeshyamba, byakomeje gutuma haba ubushamirane hagati y'ibihugu byombi. Ibyo byose byatumye haba intambara zikomeye muri Kongo, zigahitana abantu benshi. Umutwe wa M23, benshi bemeza ko ushigikiwe n'u Rwanda, ni ikimenyetso cy'uko amateka mabi ashobora kongera kugaruka, agasubiza akarere mu ntambara. M23, bivuze Movement du 23 Mars, si umutwe mushya mu ntambara za Kongo. Uyu mutwe ugizwe n'abanyekongo b'abatutsi, wavutse mu 2022, bavuga ko barwanira uburenganzira bw'ubwoko bwabo n'ivangura rya leta ya Kongo. Ariko, uburyo bihuta bagira imbaraga, intwaro zigezweho bafite, n'ubushobozi bwabo bwo gufata imiji minini, harimo na Goma mu 2012, byatumye abantu bakeka ko hari ababafasha. Raporo nyinshi z'umuryango w'abibumbye, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, na leta z'ibihugu by'iburengerazuba, zashinje u Rwanda gufasha M23. Ibyo birego, u Rwanda rwakomeje guhakana, bivuga ko u Rwanda ruha intwaro ubufasha, ndetse n'ingabo abarwanyi ba M23. Uruhare rw'u Rwanda muri M23 ruvugwa ko rufitanye isano n'impungenge z'umutekano rufite kuva kera, kubera imitwe y'inyeshyamba z'abahutu ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda ruvuga ko iyo mitwe, bamwe muri bo bakoze jenoside mu 1994, ikomeje kuba ikibazo ku mutekano warwo, kandi ko Kongo yananiwe kuyirwanya. Ariko, abanenga u Rwanda bavuga ko rufasha M23 kubera inyungu mu bukungu bwo mu burasirazuba bwa Kongo, akarere gakungahaye ku mabuye y'agaciro nka zahabu, coltan na gasegereti, ari ingenzi mu nganda z'ikoranabuhanga. Kugaruka kwa M23, byaba bishingiye ku mpamvu zifatika cyangwa inyungu za politiki, byongeye guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ibitero byabo kuri Bukavu bishobora gutuma intambara ikomera mu karere, igashobora no kwinjiramo ibindi bihugu, igdestabilize akarere k'ibiyaga bigari. Uko inyeshyamba za M23 zigenda zegera Bukavu, umuji wahindutse ikirindiro cy'ubwoba n'umutima uhagaze. Amasoko n'imihanda yari yuzuye abaturuzi n'abaguzi, ubu yabaye ubusa, hagumye urusaku rw'amasasu n'abaturage bahunga bashaka ubuhungiro. Ubwoba bw'intambara buri mu kirere, abaturanyi bavugana ubwoba, amaduka yarafunzwe, amasoko yambaye ubusa.
imiryango iri kwihisha mu ngo zayo, isinziriye ifite inzozi mbi z'intambara. Ibikomere ba intambara zahise, bayashinze imizi mu mitima ya baturage ba Bukavu, bikomeje gutera ubwoba. Ingaruka zikomeye z'intambara ni ukwimuka kwa baturage ibihumbi. Bahunga inyeshamba, imiryango ihunga ita ingo zayo, imirimo yayo, n'ibindi byose. Bafata ingendo zikomeye, akenshi n'amaguru, bitwaje utuntu duke basigaranye, bafite umutima uhagaze. Benshi bashaka ubuhungiro mu nkambi z'impunzi zuzuye, aho bahura n'ibura ry'ibiribwa, amazi meza, n'isuku. Ingaruka z'indwara, cyane cyane cholera, ziri hejuru, byongera ibibazo ku buzima bwabo busanzwe buri mu kaga. Intambara yahagaritse ubukungu bwaho. Amasoko yarafunzwe, inganda zarahagaze, abahinzi ntibabasha guhinga imirima yabo. Iyoherezwa ry'ibicuruzwa, isoko y'ubuzima bw'umuryango ryarahungabanye, abenshi baragorwa no kubaho. Ingaruka zo mu mutwe ziterwa n'intambara, n'ubu akenshi zitagaragara, ni mbi cyane. Ubwoba buhoraho, kutabona ejo hazaza, n'ibikomere byo kwimuka bivamo ibikomere bikomeye mu mutwe. Cyane cyane ku bana bambuwe ubwana bwabo, bagahura n'ingaruka zikomeye z'intambara. Igice cya gatanu, umuryango mpuzamahanga wamaganye ibyakozwe. Umuryango mpuzamahanga wababajwe cyane no kugaruka kwa M23 n'ibitero byabo kuri Bukavu. Umuryango wabibumbye, imiryango y'akarere, leta z'ibihugu by'iburengerazuba, n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, byasohoye amatangazo agaragaza impungenge ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Akanama kaloni gashinzwe amahoro ku isi, mu itangazo rikomeye kamaganye ibitero bya M23, gasaba ko intambara ihagarara vuba. Bongeye gushimangira ko bashigikiye ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basaba impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Ingabo za Loni ziri muri Kongo, MONUSCO, zimwe mu ngabo nini kandi zihenze ku isi, zikomeje kunengwa ko zananiwe gukumira kugaruka kwa M23 no kurinda abaturage. Zanenzwe ko zatwaye igihe kinini kugira ngo zigire icyo zikora, kutagira ubufatanye n'ingabo za Kongo, no kunanirwa gukumira imitwe yitwaje intwaro. Uretse Loni, n'imiryango y'akarere yagaragaje impungenge zayo. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, bose bamaganye imvururu, basaba ko haboneka umuti w'amahoro. Leta zunze ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza, ibihugu bikomeye mu karere k'ibiyaga bigari, byagaragaje impungenge zikomeye ku bibera muri Kongo, bisaba Urwanda guhagarika inkunga ruha M23. Basabye kandi leta ya Kongo gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke, harimo no guhana abakoze ibyaha no gushikirana na batavuga rumwe nayo. Imiryango nka Human Rights Watch na Amnesty International yagaragaje ko M23 n'ingabo za Kongo bakoze ibyaha bibasiye inyokomuntu, harimo ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, no kwinjiza abana mu gisirikare. Basabye ko habaho iperereza rigenga kuri ibyo byaha, ababikoze bagahanwa. N'ubu umuryango mpuzamahanga wasubije vuba, hari imbogamizi zikomeye. Ubushamirane hagati y'ibihugu by'akarere, kutagira ubushake bwa politiki mu bayobozi bakomeye, n'ubushobozi buke bw'ingabo z'amahoro, byose ni imbogamizi ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Igice cya gatandatu, Ubwongereza bwasabye ko intambara ihagarara, hagakorwa ibiganiro. Ubwongereza, igihugu gihoraho mu kanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi, kandi cyahoze gikoloniza akarere, cyamaganye cyane intambara yongeye kubura mu burasirazuba bwa Kongo. Leta y'Ubwongereza yamaganye ibitero bya M23, ivuga ko binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, kandi ko bibangamiye umutekano w'akarere. London yanenze cyane Urwanda, irushinja guha ubufasha abarwanyi ba M23. Ubwongereza bwasabye Urwanda guhagarika inkunga ruha M23 no gukoresha ububasha bwarwo mu guhagarika uwo mutwe. Bwanagaragaje impungenge ku birego by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ryakozwe n'impande zombi mu ntambara. London yasabye ko habaho iperereza rigenga kuri ibyo birego, ababikoze bagahanwa, hatitawe ku ruhande barimo. Uretse kwamagana, Ubwongereza bwasabye ko haboneka umuti w'amahoro. London yasabye impande zose kuganira, kubahiriza agahenge, no gukorera hamwe kugira ngo haboneke umuti urambye ku kibazo cy'umutekano muke. Ubwongereza kandi bwiyemeje kongera inkunga y'ubutabazi mu karere kugira ngo hafashe abahuye n'ingaruka z'imirwano. London yatangaje ko izatanga amafaranga y'inyongera ku biribwa, amazi, amacumbi, n'ubuvuzi ku baturage bavuye mu byabo. Uko Ubwongereza bubona ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, bigaragaza politiki yabo y'ububanyi n'amahanga mu karere.
London ibona ko umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ari ingenzi ku mutekano wayo n'inyungu z'ubukungu. Ariko hari abanenga uburyo Ubwongereza bukora ibintu. Bamwe bavuga ko kwita ku ruhare rw'Urwanda mu ntambara bidakuraho inshingano za leta ya Congo ku kibazo cy'umutekano muke. Abandi bavuga ko gusaba ibiganiro ntacyo bimaze mu gihe nta ngufu za gisirikare zihari zo kubihatira. Igice cya karindwi kwinjira kwa Site C, ibikorwa by'ingabo z'amahoro. Mu rwego rwo guhangana n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, Umuryango w'Iterambere ry'Ibihugu byo mu Majyepfo ya Afurika, SADC, wohereje ingabo z'amahoro mu karere. Izo ngabo zigizwe n'abasirikare baturutse muri Afurika y'Epfo, Tanzania, n'ibindi bihugu bigize SADC, bafite inshingano zikomeye kurinda abaturage, kugarura umutekano, no guharanira ko haboneka umuti wa politiki. Nubwo benshi bishimiye kwinjira kwa SADC, kintambwe ikenewe mu guhagarika intambara, hari imbogamizi zikomeye. Imiterere y'uburasirazuba bwa Congo, imitwe myinshi yitwaje intwaro, n'ibura ry'ibikorwa remezo, byose ni imbogamizi ku ngabo z'amahoro. Ikindi kandi, izo ngabo zikorera mu bihe bya politiki bigoye, aho urwikekwe n'ubushamirane ari bwinshi. Nubwo leta ya Congo yishimiye kwinjira kwa Site C, hari igihe yagize amakenga ku ngabo z'amahanga ku butaka bwayo. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashinje leta gukoresha ingabo za Site C mu gucecekesha abatavuga rumwe nayo no gushimangira ubutegetsi bwayo. Ibikorwa bya Site C byanenzwe ko bifite ubushobozi buke na mikoro make. Ingabo ningereranije n'ubugari bw'intambara, kandi zibura ibikoresho by'ingenzi nka kajugujugu z'intambara n'imodoka zirinzwe. Izo mbogamizi zabangamiye ubushobozi bwazo bwo gukumira imitwe yitwaje intwaro no gusubiza vuba ibitero ku baturage. Nubwo hari imbogamizi, kwinjira kwa Site C byagize icyo bigeraho. Kuboneka kw'ingabo z'amahoro byafashije mu gukumira ibindi bitero bya M23, byanahaye umutekano abaturage mu duce tumwe na tumwe. Ingabo zanafashije mu kugeza ubufasha ku baturage bavuye mu byabo. Ariko, ibikorwa bya Site C biracyari bike. Kugira ngo haboneke umuti urambye ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Congo, hazakenerwa byinshi kuruta kwinjira kwa gisirikare. Hazakenerwa uburyo burambye bukemura impamvu z'intambara, harimo intege nke mu miyoborere, imitwe myinshi yitwaje intwaro, n'icuruzwa ry'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Igice cya munani, Congo iri mu ihurizo, hakenewe umuti uhambaye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iri mu ihurizo. Kugaruka kwa M23, ikibazo cy'ubutabazi mu burasirazuba, n'amahoro adahoraho, byose bigaragaza ko hakenewe umuti urambye ku kibazo cy'intambara imaze igihe muri Congo. Kudanishakira umuti impamvu z'intambara bishobora gutuma umutekano muke ukomeza, bigatera ingaruka mbi ku Congo na karere kose. Umuti urambye ku kibazo cha Congo ugomba kuba ufite ingingo nyinshi, ukemura ibimenyetso n'impamvu z'intambara. Kwinjira kwa gisirikare, nubwo ari ngombwa mu guhagarika imirwano, ntibihagije. Bigomba kujyana na gahunda ya politiki ikemura ibibazo by impande zose. Ibiganiro n'ubuyunge ni ingenzi. Leta ya Congo, imitwe yitwaje intwaro, sosiyete sivile, n'abayobozi b'akarere bagomba kuganira byimbitse kugira ngo babone umuti w'amahoro. Ibi bizasaba ko impande zose zigira ibyo zigomwa kandi zikemura akarengane kahahise. Gushimangira imiyoborere myiza n'amategeko ni ingenzi. Leta ya Congo igomba kugarura ubutegetsi bwayo mu gihugu cyose, cyane cyane mu burasirazuba, aho intege nke mu miyoborere zatumye imitwe yitwaje intwaro ikwirakwira. Ibi bizasaba kurwanya ruswa, kuvugurura inzego z'umutekano, no guhana abanyuranya n'amategeko y'uburenganzira bwa muntu. Gukemura ibibazo by'ubukungu byateje intambara ni ingenzi. Icuruzwa ry'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko ryakomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo mu myaka myinshi. Kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ni ingenzi. Ibihumbi by'abasore n'abana binjiye mu mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo. Kubaha imirimo ibatunze ni ingenzi mu guca burundu umuco w'intambara. Umuryango mpuzamahanga ufite uruhare runini mu gushigikira Congo mu gushaka amahoro. Ibi birimo gutanga inkunga y'amafaranga n'ubumenyi, kongerera ubushobozi ingabo z'amahoro, no gukurikirana ko impande zose zubahiriza ibyo ziyemeje. Inzira y'amahoro muri Congo izaba ndende kandi ikomeye. Izasaba kwihangana, gukomera, no gushira hamwe ku impande zose. Ariko, kudakora ibyo byose bizagira ingaruka mbi, umutekano muke n'imibabaro bizakomeza kwibasira iki gihugu cyiza ariko cyugarijwe n'ibibazo byinshi. Igice cy'cyenda,
kugana ahazaza heza, inzira ya mahoro n'ubwumvikane. Nubwo imbogamizi Kongo ihura nazo ari nyinshi, hari icyizere cy'amahoro n'ubuyunge. Abanyekongo bazwiho kwihangana n'umutima ukomeye, barifuza ko intambara yahagarara bakongera kuyubaka. Kugera kuri iyo ntego bizasaba ubufatanye, haba muri Kongo no ku muryango mpuzamahanga. Imwe mu nzira nziza ni ibiganiro biri gukorwa ku bufatanye bw'ibihugu by'akarere nka Angola, Kenya na Burundi. Ibyo bikorwa bigamije kugeza leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro ku meza y'ibiganiro kugira ngo babone umuti wa politiki ku kibazo cy'intambara. Kubigeraho bizaterwa no kubaka icyizere, gushakira umuti impamvu z'intambara, no kwitabira kwa abagore na sosiyete sivile. Gushimangira ibikorwa by'amahoro mu baturage ni ingenzi. Imiryango ikorera mu baturage akenshi iyobowe n'abagore, ikora cyane mu guhuza abantu, guteza imbere ubuyunge, no kubaka amahoro kuva hasi. Gushigikira ibikorwa byabo binyuze mu gutanga inkunga, amahugurwa, no kubongerera ubushobozi ni ingenzi. Guteza imbere iterambere ry'ubukungu n'imibereho ni ingenzi. Guhanga imirimo ibyara inyungu, cyane cyane ku rubyiruko, ni ingenzi mu guca burundu ubukene n'intambara. Ibi birimo gushora imari mu buhinzi, guteza imbere amashirahamwe mato n'amajyambere, no gukora ku buryo umutungo kamere wa Kongo ugera ku baturage bose. Uburezi no gukangurira abaturage ni ingenzi mu guteza imbere umuco w'amahoro. Kwigisha urubyiruko uburyo bwo gukemura amakimbirane, uburenganzira bwa muntu, n'akamaro k'ibiganiro, bishobora gufasha mu kurwanya ivangura no kubaka umuryango ushira mu gaciro kandi ukunda amahoro. Ubutabera no guhana abanyabyaha ni ingenzi ku mahoro arambye. Gukemura ibyaha byakozwe no guhana abanyuranya n'amategeko y'uburenganzira bwa muntu ni ingenzi mu gukiza ibikomere byahise no gukumira ko byongera kubaho. Ibi birimo gushigikira uburyo bwo kugarura ubutabera ka komisiyo y'ukuri n'ubuyunge, no gukora ku buryo abakoze ibyaha bahanwa. Inzira igana ahazaheza kuri Kongo izaba ndende kandi ikomeye. Ariko, dukoranye twese, dufite ubushake n'intego imwe, abanyekongo ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga bashobora gutsinda ingaruka z'intambara no kubaka ahazaza h'amahoro, ubutabera, n'iterambere ku bisekuru bizaza.